Определенные позиции противник очень засел. Tak peduli siang ataupun malam, Brigade 100 DPR terus bekerja dalam menghancurkan posisi musuh. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 18 Januari 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan perwira Brigade 100 Korps Angkatan Darat 1 DPR dengan tanda panggil Belarus yang bercerita tentang kerja tempurnya. UAV Brigade 100 DPR terus beroperasi menembak musuh dari quadrocopter. Awak UAV yang berpengalaman mampu menyesuaikan tembakan artileri dan penerbangan ke posisi musuh dengan efisiensi tinggi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, posisi musuh diporak-porandakan prajurit DPR. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 372 pesawat Ukraina dan 200 helikopter, 2.891 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 870 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. 215, артилерійських систем 2104, РСЗВ 441 одиниця, засобів ППО 220, літаків 286, гелікоптерів 276, автомобільної техніки та автоцистерн 4877, кораблів-катерів 17, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1872 одиниці, крилатих ракет 749, спеціальної техніки 190 одиниць. Дані уточнюються. То есть даже днем тепло Да, днем включил? тепловизор прекрасно видит и замечает именно раскрутку мультимы боеприпасов. Так, это тепловизор, да, так работает? Да, сейчас работает тепловизор, но меняет. Ну, лучше работать в таком режиме. Собственно, и все. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.